Kako se zove onaj meat for greet, greet for meat, meat kilo mesa, kako? Meat for speed. Rezervno kola Zadar ide na Meat for speed, na Grobnik. I evo nas na prvoj punoj stanici. Došli smo malo nadopuniti tank goriva da stignemo do Rijeke. Z-mobil vozi kao violina po autoputu. Nakon laganih 2 sata vožnje došli smo do hotela u Rijeci i idemo lagano na spavanje, napuniti baterije za sutra. Yeah! Cigaru za pa. Autodrom Grobnik po navigaciji. Evo, dovelo nas je točno na autostazu, evo Rimac, Nevera, evo dosta ovih Porschea ima ovdje i ultra automobila. I evo, konačno se približavamo autodromu Grobnik nakon što smo spalili put prema Grobničkoj stazi i završili u mjestu Grobnik pored crkve. I nakon nesporazuma sa Google Mapsima došli smo na ulaz na stazu Grobnik. A osoblje koje se nalazi na samom ulazu nam objašnjava kako mi ne bismo smjeli sa autom ući prema stazi. Sve je puno, tako da auti dalje ne briju put, znači tu negdje parkirati u glavu i gdje god nađete mjesto. Ali pošto dečko ne zna s kim priča i on ne zna da je čovjek u automobilu ispred nas upravo naš rođak i da mi njega pratimo unutra, tako da smo se mi uputili, naravno bez obzira na upozorenje, prema samoj stazi. I tako mi lagano pratimo našeg rođaka prema izložbenom prostoru starih i novih automobila kojima je vrijednost izražena sa puno nula. Hvala rođaku Karlu koji nas je uveo da ne može bliže. A ovo što vidimo je prvi i pravi AMG 6.8 SEL iz 1971. godine. 6800 kubika V8 motor, takozvani crvena svinja, odnosno Rote Sao. Evo, nalazimo se u meni najdražem autu ikada napravljen. Da imam novaca, kupio bi ovoga i nikad ga više ne bi zamijenio. I moj sin na pripremama za reklamu trgovačke marke Nivea. A onda još jedan AMG, samo novije generacije, sa Goldwing vratima. A ovo je naravno SLS 6,3 AMG. Vidi ga sad. Apsolutna ikona 80. godina Mercedes 566 Koning Specials. I onda naravno u oči upada jedan specijalni Z automobil. Pa pored njega je parkiran Lamborghini Huracan Esquio V10 motor naravno, a iz Huracana skačemo u Ferrarija 458 Italija
na čiji sam se auspuh opekao. A onda iz Lamborghinija i Ferrarija skačemo u Bugatti. Naravno, riječ je o Bugattiju Mistral. A ovaj Bugatti je naravno u vlasništvu našega Mate Rimca. A onda iz Bugatti Mistrala skačemo u Bugatti Chiron. Ne znam što da vam kažem koji je ljepši. A ta dva Bugattija zajedno imaju 32 cilindra, 8 turbina i 3000 konja. Cijena ovih automobila skače preko 1,5 milijuna eura. Pa tko ima neka kupi, svaka mu čast. Nisam više znao di bi se s kamerom okrenuo, što bi snimio. Evo auspuh od Bugattija, pa evo malo unutrašnjosti od Nevere. Nevera je prekrasan automobil za vidjeti uživo. Stvarno svaka čast Mati na dizajnu. Evo snimam. Razvrno, Kolo Zadar, Valkira, naš novi DIY projekt. Nakon dugo rada i garažnog sustava organiziranja uspjeli smo konačno doći do projekta koji predstavljamo na ovome predivnom meet and greetu. Ne meet and greet, nego meet, meso i brzina. Meet for speed. Rezervno Kolo Zadar, novi projekt. I nalazimo se u najpoznatijem tunelu u Hrvatskoj, a to je Valkira tunel. I naravno nalazimo se pored najvećeg brisača u autoindustriji, a to je Ibrahim Rugoba, odnosno takozvana Tesla Cyberster, Rimster, kako se zove, Punkster? Cybertruck. I stvarno, ako ćemo pričati o završnoj obradi što se govori na internetu, evo ja vam kažem da možete ovo koristiti kao rezač za papir i možete brusiti nokte ili gulit kumpire. Jer ima dovoljno ovdje razmaka da biste dobili fetice od 0,3 mm. Ovo recimo može vam poslužiti kao ragataža za robu prati. Taman je za to, eto, te teksture je za žuljane robe, jel? Mikrovalne, niklo. I napuštamo Teslu Punkster. Evo da vidimo kako to izgleda, ajde vi malo se igrajte tu da vidimo ovoga. Evo karaoke imamo. Za gledatelje Rezervno kola Zadar, to imam YouTube kanal pa onda... Pozdrav iz Rimca. Evo, pozdrav iz Rimca! Pozdrav iz Rimca. Jeste vi iz Rimca? Jesmo. To se ne vidi. Dobro, ajde, Zvučnike, pokušaki. Za sve one koji ne znaju, muvanje, moving. Evo, slušamo se u kineskoj Denzi! I sa ekipom iz Mate Rimca, dvojac koji testira kineski automobil i reći će nam što treba i što ne treba. Hrvatsko je bolje. Jel' tako da je bolje? Kupujte domaće. Kupujemo domaće, evo možete, došli su samo u biti napune mobitela ovdje u ovom autu. Tako sam i ja, ali nema punjača od Nema iza. stražnje, da. Smeć? Da. Smeće stari, znači nema punjača od iza, ono. Ima male sise, ovo. Evo, zatvaranje automobila na gumbić. Dakle, retrovizori. I Jurica Rujić svira. Ja sam bio mlad, naći ćeš me tamo, kaj svaki put u kafiću isto. Nije bija trud. Klimatiziran na -4 stupnja.
specijalni ključ za otključavanje potpunog potencijala Chirona. Morao sam se vratiti nazad malo do Chirona da ga još jednom snimim i da vam pokažem kako izgleda taj karbon od kojega je napravljen i na kraju normalno karbon je lakiran. Predivno, stvarno Bugatti za 5. Evo nalazimo se opet u jednom BYD-u. Evo vidite, lagano se okreće ekran. Portrait i landscape. Evo još jedan kineski automobilčić BYD morski lav Sea Lion. Evo ga, vrti se ekran. Hey BYD, I'm here. can you start karaoke? Karaoke is already open. Start, I would like to sing. Fora, ha? Here's what I found. Which would you like? Evo ga u još jednom BYD-u smo. Da, 360 kamera, možete namjestiti kako god želite. Čak je auto u identičnoj boji kao tu na kameri, dakle na sve su mislili, na sve detalje. I još jednu stvar ću vam reći, na dodir ništa to ne izgleda nekvalitetno. Čak bih rekao kvalitetno. Koža, sad da li je ovo koža ili nije, ventilirajuća, hlađena, grijana. Ekran ogroman, ja ne volim ekrane. Vidljivost je ok. U autu miriše na dobro. Ne znam, isto ga nikad ne bi kupio. Pa iz kineskih automobilčića i poluproizvoda skačemo u jedan custom made automobil Ultima GTR. A u ovome malome automobilu je LS V8 engine. Dame i gospodo, štovani putnici, dobrodošli u Denzu BYD. A nakon pustih Kineza, evo malo prave stvari bez puno priče. Njegov prekrasni Audi Sport Quattro, to je jedan od samo 3 takva automobila koja postoje na svijetu. Mislim, neprocjenjive vrijednosti. Koji nam radi na... Kažu ovdje što znaju, ispred tribina. Sjetim komadiće gume na licu. Varijantu da morate driftati točno onako kako drift na vodu ispred vas. Evo da vidimo i ovaj drift. Inače, ja mislim da je najbolji driftao Munjeviti Jurić, on mi se najviše sviđao. Da, prva ova dva automobila je Lexus i Mazda. Zato je BMW automobil koji... A onda, nakon ovih starih jurilica dolaze super automobili. Naravno, ova Honda S2000 i nije neki super automobil, ali ovi koji slijede
i za te Honde definitivno to jesu. Performante vozi neka ženska. Evo ga. Evo za kraj ove runde Rimac Nevera. Rezervno kolo Zadar. Rezervno kolo iz Zadra. Tako je. Rezervno kolo iz Zadra. Dakle, Dakle, pratite kanal, rezervno kolo naši iz Zadra. realijaši imamo Ovog gospodina i... zanimljivih automobila. uživajte. Moje Jura, hvala lijepa. Negdje se nam-